anaona wao fai kifunga inji. Mucirithania James mwaniki wa igoti ria Makueni akundikire Daudi Nzomo kioho kia miaka 12 guku akiuga Nzomo atafanirie ihitia ria kuhura mutumia wake bare ria yamureheire ngurara cia mwiri ona meciria. The medical legal report produced in court, that is the P3 form, show the victim sustained a severe head injury and other injuries on the face and head, and that she suffered both physical and psychological harm classified as grievous. Nzomo ekugeretie guthaitha igoti ohwo kioho kia nja akiuga ati nuwo mathagira mucii wake no mucirithania ariga ihoya riake akiuga riri tirio rita ria mbere anahura mutumia wake na ati ni mundu huthagira bara kwigwatira kire arenda. Naomba ikoti Kambo kajela yanza. Kifunga inji. Kenoke the ngurezera kwa. Ili niwe nasaidia watoto wangu. The report in summary defines the convict as a person of violence and short temper and who easily import these vices to have his way. Family ya Mundurume uyu ona gutwika ni mekuoneka kuhinyiririo ni itua riu ni marihembiririe makiuga waya gukorwo niguo mweke uria mwana wao angihuthira kugarura muturire wake. Nake Nzomo ihoya riake riuma ati mutumia wake arekererio kuma thibitari acoke gwake mucii. Bibi yangu akipona asikae nje arudi kwa mboma. Nye ndio na bena thina ninguendea na kuoya ciana icu cia Nzomo mupaka oke. Guku maya magithiaga na mbere borithi no marethana na mutumia umwe uronekanire o video-ini akihura mundurume umwe. Aya eri marerikana mararuaga magitania ciringi 200. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Monica Kagoni.